Официал статистикага көрө 1946-47 жылдарда Молдовада ачылыктан якын 200 000 киши өлдү. Лавгидер инсандар үчүн кимин өлүмүнүн документинде себеп дистрофия язылы. Ама историклер сайырлар, ани курбандардын сайысы тада зейде. Сайды 1947 жылдын күчүк айын 15-неден республикада 208 941 дистрофиядан хаста инсан сайыя коюлду. Ийинпек bundan зарарланды devletin үйлен тарафы. Тяжелые годы были. Что касается именно питания, во-первых, по-моему, тогда еще засуха была, и это тоже повлияло. Потом, Царство Небесное, наш Отец, как он смог, что мы все выжили. Нас было 5 детей к тому времени. И вот вся семья выжила, а у нас кругом вот рядом люди умирали по 2-3 человека, даже семьями умирали, погибали. Умирали люди, они кушали эти моллюски, скось по-молдавскому, потом папоры, корни папора кушали. Но тогда было одно, что как засуха. Мама в 48-м вышла замуж, была беременна. Есть нечего было. Суп какой-то варили из чего-то там, какую-то крупу, это страшное дело. И говорит, люди ходили, падали по улице от голода. Приходили, да, кусок хлеба откуда дашь, возвращаешь обратно. А не дашь, человек идет умирать. Ачылын себепейди büyük куракылык пайлашыр история узманнары. Ама дуруму хептен бозду масус натура вергиси. Ангысыны топлардылар күветлер хер бир чифчиден. Историк язычы Константин Курдогла аңгысы чок йылы араштырды ачылык темасыны аннатты. Ани 46-47 жылдарда Гагаузиян яшамак пунктларында якын 50% инсан өлдү. Бу büyük бир трагедияйды гагаузлара дейини. Пикчик чан кайбелмиш. Омшла курбан 30% коюлар ани өлмүшлөр биздин Гагауз күүлөрдө. Буюк барда бу köşede. Ама Каркюлерден же болчу беш алма, керетлунга башка 50% чыкай. Часле иштешин наш дело инсанна büyük yaşta. Yarısı köyün kaybeldi. O töle bana çok dediler. Da ben ne büyük yaşta insanlar söyle anlattılar, ne yemişler. Kedi de köpek de ot da çok ölmüşler. Yemekten de hani уже o yemek yaramıyor sana ama sen açsında bulamayısın aşıp alıp da yersin. Sen uşakay var çok ölmüşler bara açıkta. Илк сыра хабер ани Гагауз яшамак пунктларында ачылыктан башлады инсан өлмө Комраттан Кишнева жанавар айын 19-да 1946 жылда келди. Чифчилерин бүтүн айлелери өлөрдү. Инсан башлады име бири-бирисине. Анайылып не кадар өнемли хем зор дурум Молдован куветлери хаберлер бу олайлар хем дурум үчүн Москва касабасына. Ама вакыт ишинден sonra кайбедилди. Нечинки ачылык бинерлен жан yok etти. Историклер хем яшаяннар сайырлар, ани 1946-47 жылдарда ачылык тематикасыны hiç de lazım unutma. Ама ачыклама уну жүмнеде, таныштырма евлад бойларны, окуларда нечинки her bir halk kendi историясыны lazım bilsin.